आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइरी अमुक्त ओइद्रिबा मोंगदा लेबा असिदा खादीगी पोलमसिंग योनबदा रिकॉर्ड अमा थंबा ngamkhre हराव कुमगी मतमदा वोकल फॉर लोकल दा हेनबा मियंग चंगदुना इरोमदम लेपचोनबगी वारकी मंगलान अदु मंगफाउनांसी हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न अपील तौरी राज्य मंगा पांगथोकदरबा विधानसभा मिखल के दमकता वोट खोंबगी थबक खम थेंगने कले मध्य प्रदेश विधानसभा मिखल के मरी लेनेना गृह मंत्री अमदी बीजेपी लुचिंग अमित शाह न बीजेपी के लुचिंग सिंग उनगनी अमसुंग गोवादा चथरिबा नेशनल गेम्स दा मणिपुर हौजि फाबदा पुन्ना तकमन 19 फंगदुना मरीशिबा मफमदा लेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी हंदे की था असिदा खादी योंबे की थबक असि रिकॉर्ड अमा ओइख्रे गांधी जयंती मतमदा न्यू दिल्ली की कनॉट पैलेस लेरिबा खादी की दुकान अमदगी नोमदा लुपा कोटी अमा मखाई मियामना खादी की पोलम सिंह लेनखी था असिदा चथखिबा खादी की अचोबा कुमई असिना अमुक हेना पोट योंबे की रिकॉर्ड पुंबा थुगाइबा ngamkhre आकाशवाणी की थोंग दंगा की ममांग संदोखिबा प्रधानमंत्री की चामसुम तरुक सुबा मन की बात की थोरमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई चेही तरा की ममांग दी खादी की पोथोक्सी योनबदा सुनतंगी लुपा कोटी 19 फाव योबो ngamlamde adubo hojiti lupa koti lakh amaga 19 mu yona yonba ngamle masina khungang amadi seragi tongan tongan ma miyoi singda kanaba fanghali masina ekhoi gi fi service sing khut sahibi ki thabak toriba sing lomi sing ayurveda gi pambi thariba cottage industry toriba sing pumnamakta kanaba fanghali khongtang asi vocal for local gi mai pakpagi khudam amani mayamna lamkoiba लाइफम न चिंग सिंग चटप मतम द मफम अदुगी आर्टिस्ट सिंग साबा पोलम सिंग सुसोय सोदिन लेबियु हाइना प्रधानमंत्री ने हाइरी मेरे प्यारे परिवारजनों इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी हराकुमगी मतमदा वोकल फॉर लोकल द हेनवा मियंग चंगदुना इरोमदम लेपचुमदबगी भारत की मंगलन अदुम मंगफाउन हंसी वोकल फॉर लोकल के वखालन असि सुनतगी हराकुमगी मतमदा नतना अतै मतमदा सु मखा चथबियु हौजिक्ति भारत असि मालिंगी अचोबा मैन्युफैक्चरिंग हब अमा ओइरे अचोबा ब्रांड कयाना मफम सिंग असिदा मखोगी पोथोक सिंग सारी मखोगी पोथोक सिंग अदु लेरबदी मेड इन इंडिया बु सगतपु ओइगनी लोइनेना मदु लोकल के दमकता वोकल ओइरगनी अदुगा मफम दुगी पोट लेबा मतमदा यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम द पेमेंट तोबियु हाइना प्रधानमंत्री ने मखातारी दिवाली कुमई की मतंग पलदुना प्रधानमंत्री ने हाई लेबा सिगी मियामना साबा पोथोक सिंगना लागलिबा दिवाली कुमई बुंगाललबदी दिवाली की मैंगालदु अमुक हेना nganगनी अमदी पोथोक सिंग अदुबु सारिबा आर्टिस्ट सिंग दसगी पुंसीदसु अनोबा आशा अमदी मंगाल पीबा ngamगनी मखोइबु नुंगाई याइफबा मरांग कायबा पुंसी मरेल अमा देन बंगमबगा लोलेना लेबा आसिबु मोरोमदम लेपचबा ngamहलगनी अक्टोबर 19 दा लेबाक सिंबा थुंगबदा माई भारत हाइना मिंगथोनबा संगठन अमा सेमलगनी नासिंगना लेबा असि सेमबदा माई भारत असिना अचोबा थौदांग याहलगनी नुमित असिदा माई भारत हाइबा वेबसाइट अमसु होगदोकनी लेबा सिगी नहा ओरिबसिंगना myvarat.gov.in दा रजिस्टर तोबिनबा प्रधानमंत्री ने अपील तौरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई नवंबर 15 दा बिरसा मुंडा की मपु नुमित मरी लेनेना जनजातीय गौरव दिवस पांगथोकनी बिरसा मुंडा की थौना अमदी महाकी फिरेप सिंबु ngasi मिरोलना निंगसिंगबगी तंगाई फदब लई महांगना मिरम की लेंगा की मायोकता लांथेंगनकी अमदी मानब खुनाई अमा पुरकनबगी दमकता लेप लेतेन होनकी
mahangna mahausabu ngaksenna thamnabagidamaga achobo thodang lawki mahangna loromba mahausagi ngaksenbegi thodang sing adu ngasigi mirolna makhatana chethari makhoigi thodang adubu singthani ni leba asigi tribal freedom fighters singi fazaraba puwari label lamdam amani freedom fighters sing asina leba asigi damakta toromba thodang bu ngasigi mirolna ningsingli makoi sing adugi manungda awaw nongpoki kiyang nongba amadi rani gaidilungi thongna asisu miyamna thingthari makhoigi manungda rani dargabati gi changwa suba mapokumun pangthokle leba ki yaifana bo honaramba tribal freedom fighters sing asibu ekhoina thamoi sengna ningsingjari haina Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi hara kumagi matam asida sana khonobagi lamda su Bharat na mai pakpagi matagda palladuna Pradhan Mantri na hai Asian Games ki matung pera Asian Games da Bharat ki sanarushin na chawna mai paktuna puwari shema ngamle games asida punna takaman chama tarma thoi lokhi games asida saruk yaruba sanarushin busu Pradhan Mantri na thagat pa phongdokhi Space Olympics World Summer Games asu Bharat na chawna mai pakpangamki games asida Bharat na gold medal humbudra manga amadi atopa medal chani phangduna chawna mai pakpangamki mai paklaba sanarushin gi punsiwari asi yamna puning thogatingai ni Assam ki Kamrup Metropolitan Zilla da Labor School amana Sustainable Development ki oiba wakhalon chanabagi matangda hena puning lupsin naba lep paletana thabakayamarum paikhalagli school asida tamliba mahirushina plastic waste khomjil laga eco friendly oiba pothok sing puthokli masida sunatana mahirusing na recycle amadi plastic waste ki pothok ya semna basu tawri asigumba khongthang asibu Pradhan Mantri Narendra Modi na thagat pa phongdorakli October 18 da Sardar Saheb ki mapuk kumonda leba asida ekta divas pangthokani leba ki mapam punamukta Run for Unity thoram su pangthokani masida miyam punna saruk yabina na ba Pradhan Mantri na appeal tawrakli lakadori bahara kumai singda miyam punna nungaina kodong thiba yaudana pangthokna basu Pradhan Mantri na miyam da yafa paujal piri Manipur da santi amasung nungsi chana ba phibam purokna bahona bada security force na achoba thodang lawri Imphal amasung Chorchanpurgi tongan mafang kaya da miyang unabagi thoram singarang pangthokre Assam Rifles na Chorchanpurgi ji khumnung khungang amasung moirang da su medical camp sing pangthoki Assam Rifles sinduna rise asigi mafang kaya da lamtu sengba amadi ujara kaya su thakhi Assam ki haflong da ngarang Dimasa National Liberation Army DNA legi miyoy chamam prumatoi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma da khulai thadoktuna changjakre Mukhyamantri hai Grihmantri Amit Shah gi mamangda DNA lena nakal ahungi yana warol sei tawnakraba matung chei asigi April thadagi Assam ki tribal na khundaba mafam singda insurgency gi wathok lushinkre Sri Sraman hai lisingani kumatoi gi me thadagi hoji phawada raj atu da insurgency lising tare chani rom mahausa gi punchida halakre ekoi gi pawmin hai sarkar da changjar ke bala lobus sing khudingma lupa lakh mari phangki tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagi ni Raja manga da pangthokadrba Vidhan Sabha Mikhal gi dama got khombagi thabak khamthena kalle Madhya Pradesh Vidhan Sabha Mikhal ga mari lene na Griha Mantri amadi BJP luchingba Amit Shah na BJP gi luchingba singa unagani mahangna Sagar Rewa Sahadol amasung Uzen Division ki BJP gi luchingba singa unaduna Mikhal gi matang da wa tanagani Division sing asida Mikhal ga mari lene na paikhaleba BJP gi thorang sing Sri Amit Shah na kupna yengsingani Sri Amit Shah na hayang Indore amasung Gwalior da chekani BJP na thadokpa cherol aman hai Sri Amit Shah na Khajuroho da hana tungani madugi tungda Sagar Division da pangthokpa miyang mitin amada wa ngangani madugi tingda Rewa amasung Saldo da ngasi nungthil chekani amadi numidang waram da Ujenda pangthokpa miyang mitin amada wa ngangani Goa National Games ta ngarang Manipur gi S Barun Meitei na gymnastic ki ball event ta aduga Waikhom Angelina Pancake Silata Sanagi Takaman amamam phangle games asita hoji phawada Manipur na Sanagi Takaman taruk lupagi ani amasung senjengi Takaman tara phangbangamli hoji phawada punna Takaman tara nipan phangtuna marishiba mafam da leiri Maharashtra na punna Takaman marfu mapan phangtuna ahan bada leiri hoji aroiba da maroiba paw amuk hana Pradhan Mantri Narendra Modi na hari amuk to odiba moong da leba asida khadi gi polum sing yom bada record ama thambangam khre hara kumagi matamda vocal for local da henma miyang changduna iromdom lepchana bagi Bharat ki manglan adu mangphaunan si haina Pradhan Mantri Narendra Modi na appeal tawri Raja manga da pangthokadrba Vidhan Sabha Mikhal gi damakta vote khombagi thabak khamthena kalle Madhya Pradesh Vidhan Sabha Mikhal ga mari lena na Griha Mantri amadi BJP luchingba Amit Shah
BJP gi luchingba singanga si unagani amasung Goa da chathariba National Games sa Manipur na hojik fawda punna takaman taran pan fangduna marishuba mafamda leiri Paul Rizere